perspective ki unit number 3 consequences of World War I adugi kainoni aikoina mamangi lecture da causes of World War I aikoi fazana detail da nainakre adu ngasigi kainosina World War I haidi first World War loiraba matungda magi consequence aduga magi impact on Europe and impact on the world adugi do aikoina nasi nainagani aikoina mamangda causes of First World War aikoina nainakiba matamda First World War si aikoigi group anina thengnaba lani ne aikoina haikre group amana aikoina mamangda haikiba adumaina allies haibani allies power amana central powers haibani allies power da laiba kainosi triple entente haina aikoina kaino taukiba form taukiba kaino group to dagi werappa ponni ado triple entente ne hariba posi Britain France and Russia na punjilaga sembani aduga kona sigi allies power gi kaino sida First World War la matungda USA gumba kari gumba aikoigi power world power khara yopsilaga war si First World War si makoina mai pakpa oikibani central powers ta laiba kanosina in triple alliance na same kiba party to dagini the high party se triple alliance hari si Germany Austria Hungary and Italy mohoi humna punchilaga same bani triple alliance hari si adubu World War I First World War ki matang dadi Italy si triple alliance ki have the central powers ki force ta moi masi yawram de Italy na yaw da bugi maram di masigi sidi koi gi military alliance mani war ama fight taw na ngai gi koi di alliance am ki banate have gi maram da koi gi war se dagi masi to thoki adubu Italy se som the allies power da First World War ki matam da allies power gi favor da war se kona tapna yawraki First World War gi matam da central powers ta budi yaw ki thagasu adona koi na consequences of World War I and koi na hai se World War I se First World War I se chahi mariga khara hena lanchok na rami asem da koina sida haire chahi lising amaga chaunga humfu mangan adugi numit chup adugi numit singsi lanchok nei war sina 18 million mi aduna aikoigi mi siba war sina keno tauki hatki aduga war sida pulapna sizin nakiba kharasi $333 billion dollar da adugi kaino si paisa si sizinaki aduga war si loira pumatamda ikoi Europe ki supremacy Europe na yamna mathauna leiba Europe ki ikoi influence adugi potse tamna kai tharaki Europe ki influence hanthabo irai aduga ikoi East Asia gumbadana ikoi Japan ki supremacy Japan na yamna kanba force ma ki influence yamna kanna kaino tor ami November 1918 da war si Germany na surrender tawrom matung da war si losil officially war si losin ki ado war si losil lam matung da aikoi gi treaties manga sign tawnarami treaties manga si aikoi gi sign tawnabagi aikoi gi ahanba meeting se January 1919 dagi ahanba aikoi gi meeting se fammi hadi peace conference ki meeting se fammi ado first ki ahan bas dai piri bai koina Versailles Treaty koi gi dagi hauraga Trianon Treaty gi ahan ba mari se masi 1919 da sign tawbani aduga aroiba treaty koi gi Sevres Treaty haiba Turkey ga sign tawba sina koi gi 1920 da sign tawbani koi gi sigi First World War gi immediate consequence hai taragadi masina koi gi League of Nations haiba koi gi han ba world gi international organization ama establish tawi adugi keno tawbada yamna chawna mateng pangi aduga aikoigi self determination haibadi independent ngasai gi causes of World War I gi koina matang da koina naina khre madudi World War I aikoigi kara tare growing aspirations of nationalism aikoigi haibado nationalism aikoigi Europe ta horakpado adugi su First World War horakpasigi adugi factor amani adu hairiba mayam singse Europe tadi adugi independent country adi self determination piba independent country waina piba singse aikoigi kare hatara First World War gi matungda piramdi aduna aikoina hojiki hairiba adumena aikoigi kaino se peace
treaty ให้ peace conference ใหม่ค่อยน่ะพัมเสปารีสตะพัมมี Paris Peace Conference ให้ในยามเจ้าว่าไอ้ค่อยกี่ conference มาโอเค January 1919 ดะกี้มันดูพัมมีท่าตรุก about ท่าตรุกมุกอดุกีกันโนสิจัดทักกี้ Peace Conference 32 countries นะให้บดีหลายบากกุนทรานิถอยนะconference da participate ตะวี conference ได้ยานานบ่ใน world non-European powers have been non-European countries participate ตอรัมมีมารัว example ไว้ในก็ United States กุมบา Japan กุมบาสิกิ conference ได้ participate ตอรัมมีอดุวรัสเซียดีมาสิกิได้ participate ตอกิเดกะริกิโนหันมาตับดา1917 da Russian Revolution ตอรกุมมาตับดารัสเซียดีไอ้ค่อยกี่ First World War ดะกี้อดุมาสานะ withdraw ตอครับนี่อดุไอ้ค่อยกี่ Peace Conference ตารัสเซียมุยาวรัดเรอดุสิกิได้ Paris Peace Conference นี่ค่อยน่ะกันว่าตอริเช่สิ the big four นี่ค่อยน่ะ high big four high สิกิค่อยกี่สิดาอุลิบา picture สิดาอุลิบากันว่าสินี่ big four นี่ค่อยน่ะ high ริบโปเซkana uno hai matab da US Britain France Italy makoi mari si buni si dai ko na big four ai nei ko in hai si sida yauri ba ke no sina songi ke no sida yauri ba ke no sina ai ko gi matam du gi US ki president Woodrow Wilson ni aduga sigi Woodrow Wilson ka thangna na lepi sina ai ko gi France ki matam du gi president prime kari Georges Clemenceau adagi songi sina ai ko gi Italy gi Prime Minister Vittorio Orlando aduga songi sina ai ko gi Britain gi Prime Minister David Lloyd George haridani makoi mari haibadi se ki country mari se sam na big four hairaga khangnai Paris Peace Conference ki matang da aduna Paris Peace Conference ni koina sida hairiba potse aseng bagi di yamna masidagi conflict oiba doga yamna ai gi apikpa wakhal apikpa narrow interest national interest ta base tawba aduga aran ba pota ai gi kan hai tare madugi do chumbani nei gi haina bagi mong da adum baina tawba dagi gi colonies haibati matam da European colonies lairiba myam jing gi yena ba khotna ba sum bagi kaino sida base tawraga masigi conference kaino tawbani aduna ai gi president Woodrow Wilson ki matam do gi magi 14 points program kan gi hairiba idealism da base tawba kaino do hairiba sum bagi narrow national interest jing ba sum bagi kaino sina maram horaga Woodrow Wilson ki ideas magi idealism gi kaino singdo ai gi suppress tawrambi mana ai gi adugi potune influence tawbunga mamde aduga ai gi Paris Peace Conference na to payam important oi bopot amadi kaino han matam da Europe ta ai gi national aspirations haibadi self determination independence ki issue adugi do amadi mohoina padane handle tawrambi aduga sigu war si tawringai manung da ai gi kan hatare secret pacts secret treaties hatare adugi kaino sing si sign tawrami haidi ai gi among the victor powers hatare among the allies mahoi kaino sing si sign tawrami koi makhata pada sigi matang da detail da ai na amok nei na kinin nei na gani aduga Paris Peace Conference na koi gi allied powers na compensation demand tawrami the compensation haibagi matang di kari no hai matam da compensation demand tawri si Germany da gi Germany na war se declare tawbani ma hoina sidar war sida asi khiba dagi infrastructure adu da ai gi mang khiba khot khiba adu gi mayam dugi amanga ta punama Germany na puthokadabni Germany na pigadabni habi allied power na adu gi kare hai tare Germany da kanba pressure ma pirami aduna ai gi Paris Peace Conference na ai gi kanu to rise mana conclusion na ma purak na bohon na matam da haibadi Paris Peace Conference ai sigi losilak na ba tarak na bohon na matam da masi arai ba thamti oi gide yamna sarang na ba pot oi ki aduna president ai gi Wilson US United States ki president dusu mahai ti hai se ai gi European powers ingi pressure do da masu in bataki haibadi Germany gi mathakta Germany sidagi revenge lawgadabani Germany war reparations speakadabani adagi gi kari hai tare Germany was the responsibility kai gi for
initiating the war ให้บ่ใช่ Germany นะ war เสฮุดปนี้ให้บ่จริงบ่กี้ค่อยกี้กันเสสิกิจริงบ่สิงสิกิมาตั้งที่ President Woodrow Wilson Chu European power สิงนะให้บ่ได้อินบะตาคีaduga peace treaty ยามค่อยกี้ Paris Peace Conference ตาค่อยกี้ปุรักปา peace treaty ยาม sign ตรงนักที่เสอังปะพังนะมาตุกิ terms and conditions เสยามในค่อยกี้ก็ได้ตาระinjustice โอยบาปดโอยคีมาดูกิโดนนำฟูได้ค่อยกี่เต่าตะเวียแต่เป็นปดนี้กันค่อยกี่นำบะดุมบางกี่ปดอามาโอยดุนะเขาจะกี่ให้ริบะ sign treaty ยังไม่ sign ตัวเซเยอรมนีนะมาดูกี่ปดตัวsign ตัวตะเวียรอย sign ตัวตะตาระก็ดีค่อยกี่มีฮัดปตุปะตัวกันนี่คนกันนี่ให้เป็นจริงบางกี่นะดุมมาดำกีดาakan memong da dom mena ai kan hai tare kian khonan khangan ba taw raga ai treaty si sign tawn bani aduna ai hojiki hari ba treaty adu mena taw bana maram horaga Europe ta first world war loi ro matung da ato pa tongan ba conflict singla nabagi masak oiki amadi adagi khwaidagi chawba atopa ai world da hojik phawda khwaidagi chawba World War 1 gi matungda thokpa World War 2 Second World War thokna ngai gi machak ama hojiki hai ba treaty sin amaram oiraga oi aduna ai gi treaty manga nasai sign tawi na haibugi khwaidagi maru oiba treaty manga sigi manungda khwaidagi main most important oiba potse Treaty of Versailles sariba kaino sini treaty sini masi allies power ga Germany ga ani gi marakta sign tawba treaty isida pulapna article 440 article chamdi gani fu article yawi masigi article sida article number amakhak yawi article number 231 article number 231 na hairi se koi gi kari hai tare territorial military and war guilt haibagi matang da mention tawbani haibadi Germany se sigi sinai koi gi Germany se war guilty ni haibadi war si initiate tawbagi first world war tawriba tawkhiba first world war hawdopagi sigi sida koi gi keno tawbusing se militarily territorially keno tawbusigi Germany na responsibility ni haibagi matang ni aduna Germany se aduna ne sai koi compensation pi ba khotpa na mo na tare yamna controversy oiba article amakhak ni masigi si aduna sigi treaty si sign tawnaraba Germany ga allies power ga sign tawnar matungda Germany na about 40,000 square kilometers magi territory se surrender tawki aidi 40,000 square kilometers surrender taw matamda German citizens German population about 7 million population aidi more than 7 million populations ai gi Germany gi adogi sinu yaurami aduna sigi sida war gi reparation se chawakna war gi reparation ji kya yam ge hai matamda $33,000 million ni magi keno war reparation se matamda dai gi fix tawse ai na khanjin baya ba pot amana sigi war gi reparation 33 million ni na hairi se Germany na sigi se ikui dei id 2010 chwai da ni mana aroi ba installment ikoi gi pi krisi sigi se ikoi gi agreement se yana raga ikoi gi chupi pi hida bra ikoi gi mari sa chara pa paisa khara pi ram matung da second world war adu da tongre world gi tongan events me am thokre adu gi matung da adu gi thokra matung da sigi pochil loisin khibra haibdi natte sigi reparation se 2010 chwai da Germany na people lusin kibani aduga sigi people lusin kiba keno sida yamna atopa interesting oiba pot amana allies power na Germany mathakta tawba pot amana karino hai matamda Germany gi territory mamam sigi sida uji ai 40,000 square kilometers Germany gi kare hai tare surrender tawi and high about more than 7 million populations keno tawin hai adugi duda sigi sida yam important oiba pot amana karino hai matamda Germany gi 3 main area hai tare yamna industrialized oiba matam dugi yamna chawkhatpa factory kari yamna leiba jaga khara mafam ahum khak masigi surrender tawi mafam ahum do sigi sida koi gi kari hai tare sida mark tawri sini koi gi kari sigi keno sina ai cursor sina ulliba mafam se sigi kel haiba magi city sigi mathakta oriba mafam se amane somgi keno sini si Alsace Lorraine ni koi gi yamna controversy oiba adugi area dagi sigi main chene haiba city sigi area da
leiba kai no ni sida hai se to sida sarla ni hai se sigi ni khoi gi France lokshin gre da gi som dana butane ni khoi gi hai ba jaga se upper Silesia gi area se sigi si kai no na khoi gi kra ta re nangi kari Elias Power na masigi pot lokshin ki sida black ta khoi gi ulli ba territory magi mag laga leiriba keno sinchina war si maithiba haidi Germany na war maithiba matamda adum masa matom tana haidi Allies power na lokshin khraba magi territory mang khraba area singdoni black ta keno liba pochina aduga aikoi gi kera ta sigi the stripe ki mong do liba jaga singchine na factory ki mong dai koi gi keno da tawba ani koi gi haris aduga sigi green area da uliba keno singchina hoji Germany gi area haidi Germany na lokshin khraba Germany gi area da leiba keno singdoni sigi keno da leirisi aduga German gi matamdu da German gi colonies amam leirami German gi haidi overseas colony aikoi hai sigi se sigi overseas colony singse loina aikoi gi German gi colony meam dindo mandated territories of the league haidi League of Nations ki mandated territory ni na aikoi gi pushilla ami haidi adoda transfer toshilla ami aduga hairiba mandated territories of the league ni koi hairi se sigi country home haidi France Britain Japan mokoi home na tongan na yen rami adu yen riba keno singse masa gi haidi samna haram kan dai koi gi Japan na East Asia da leiba keno sing keno tauki aduga France and Britain na koi gi hujik leiriba West Asia gi Arab Peninsula aswai da leiriba African area da leiriba keno singse sigi singsi moina lauki aduga militarily adukki matik yamna Germany si adukki matik yamna Germany koi gi kera haita reswan than ki sigi sida ka yamna swan than ki hai matam da Germany gi air force leibe aramde Germany gi hojik ki matam da leiriba koi gi modern navy sumba navy leibe yaramde basing khara khaktamak tani mohoi keno to we arabisi adagi Rhine river in hai poche demilitarized torami Rhine river in ikoina hai poche yamna maru oiba ikoi gi kera tara yamna important oiba ikoi gi keno ni masigi se transport keno ni adu hai riba keno sing se demilitarized toram matung da hojiki hai ri da ikoi gi magi transport adu da ikoi keno to process puna maxing si Allies power na magi commission na masem ga makoina supervise to halami habadi Germany ge makada tu ki poche thamamde adagi Germany and Austria Germany ga Austria ga gi punchin na gani makoi ni se future da punchin naraga one state oirakpa yai haibagi mong ama akiba dum baleram badagi makoi ni se amuhanna punchin da na bagi da manta tongan na mai keno sing se id territory sing se amana amada sumaina moi sing se tongan na lokshin darami haibagi arthadi sam na hairamatam da Treaty of Versailles and harise Germany bu aikoi gi pura aikoi gi soinai ba ohen ba soinai ba state ama oin ngai gi adumaina policy ama tawbu poni adugi matungda Treaty of Versailles sidagi kari amuk lake ha matamda Belgium gumba Poland gumba Czechoslovakia adagi Hungary haibna chingba states meam aikoi na masi uri ba states meam chingche independent state oina thoga ambi adagi aikoi gi mamangda Germany ga Russia ga sign tawna kiba treaty abdi Russian revolution thoga amatungda Russia first world war dagi withdraw to matam da treaty amakak sign tawna ki aikoina madugi do causes of the world war 1 gi matang da aikoina naikre hairi treaty do adugi poche Treaty of Versailles na madugi do relevant amabo enandre adugi treaty dugi karima hoba kanaba lehan kidre adugi treaty do adugi keno duma keno tawi aduna Treaty of Versailles na aikoina atopa ya keno oiba important oiba aspect ama haibtaragadi masina first international organization na establish tawi adugi international organization dugi maming se League of Nations hairaga khangnai League of Nations harise masigi si aikoi world Santi Puroknaba haibadi sugumba atoppa war ama muhanna thoktanaba haibagi matangda League of Nations sama establish tawni masigi League of Nations hariba establish tawrise asengbagi di Woodrow Wilson's ki magi idealism ki principle da base tawraga establish tawni adu hari basigi maram oina haidi League of Nations establish tawbasigi maram adugi damakta Woodrow Wilson's pu Nobel Peace Prize su piki matamdoda
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ international organization ꯑꯃꯅ international labor organization ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ labor persons labor ꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ Treaty of Brussels ꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ mandated territories ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯁꯤꯡꯗ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ Treaty of Brussels ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ Treaty of Brussels ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ treaties ꯃꯔꯤ minor treaties ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ minor ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ treaty ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯤ treatyꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ Saint Germain Treaty ꯃꯁꯤ Allies Power and Austriaꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ treatyꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ treatyꯁꯤꯗꯒꯤ Austria Hungary ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ country ama lai aikoigi haidi Habsburg Empire gi makha Habsburg Empire haina aikoigi Austria Hungary da leirambe ni koi hai adu hairiba treaty se Saint Germain Treaty se sign tawra matungda Hungary Poland Czechoslovakia and Yugoslavia hairiba country sing cha loine independent piramne adugi matungda atoppa treaty amana Neuilly Treaty masina kana Allies Power and Bulgaria ga sign tawna ni adu sigi treaty se sign tawna matungda kamai tawgen hain kanda hana aikoigi sigi Greece ni koi hairiba kaino sa magi kari haitare sigi sea coast magi accession leiramde adubu kamai tawgen hain kanda sigi Neuilly Treaty se si sign tawra matungda di Bulgaria gi area khara haidi Greece ta pigre aduna maram oiraga Greece sea coast ta haidi access tawbagi kari haitare magi chance to adugi keno to piramne magi adugi adu phangami Greece so adugi matungda Trianon Treaty masina Allies Power and Hungary ni gi marakta sign tawna ado aikoigi kari haitare si sign tawna matungda karino hai matamda Hungary gi magi size haibadi territorial size aduga populations handhalami sigi keno sina aduga aroibada yamna important oiba aikoigi Sevres Treaty ko Sevres Treaty sina Allies and Turkey Ottoman Empire ni koigi khangnaramba aikoigi keno to adugi sign tawnaramani aduna sigi si sign tawna matamda kai tawgen hai matamda Ottoman Empire na haiba aikoigi empire gi magi keno to adugi potse lauthokre aduga Turkey haiba potse keno tawre sigi treaty Sevres Treaty hari sa 1920 da sign tawnamani adubu 1920 da sign tawnaba potse asigi sina actually kare hai tare officially adugi potse oikide 1923 da Lausanne Treaty na aikoigi sign ama tawi adugi treaty du na ni aikoigi hojiki keno tawrise aikoina noina aikoigi like ta topada aikoigi news ta thengnaramani Lausanne Treaty haji sahi chama sure aikoigi 1923 da ko hojik 2023 pura sahi chama subagi adugi keno du ni aikoina sida keno tawrise adugi matungda Turkey magi geopolitical changes lakpa khotpagi matang da aikoina thengna aduna aikoina to next key topic ta aikoina khanna dori se dissolution of the Ottoman Empire se ka maina kare haitare thugai ge machet karmaina thugai ge haibudu gi matang ni keno to dori se adu Ottoman Empire se gi magi charakpa history haitare gadi Ottoman Empire had se charakpa magi 600 years sahi chatruk ma se palami Ottoman Empire gi adu sahi chatruk sigi manungda magi khwaidagi yamna mapangan kanba khwaidagi yamna mana expand influence tawba century hede taragati 16th century se magi khwaidagi yamna chawma empire amani Ottoman Empire se kadai hu sandoke na hai matamda aikoigi sigi nangi hojik leiriba aikoigi West Asia Arabian Peninsula sidagi hauraga sigi aikoigi nangi hojik leiriba Europe ki Vienna harisigi gate phawba keno torami Ottoman Empire gi keno to lerami aikoina sida map to uriba magi kare haitare sigi yellowish
color da aikoina uriba keno singse loina aikoi Ottoman Empire gi keno ni sida Algeria Tunisia Tripoli Egypt ko Mecca do da se leiba hojik sigi Arabian hojik Saudi Arabia do da leiba keno sing duni harise singse loina tamama da Saudi Ottoman Empire gi territory amani aduga sigi sida na aikoi khajitang light yellow aikoi changaga sida leiba keno singse sisu Ottoman Empire gi haibadi kadai tare magi Basel states naktani Georgia hairo adagi Georgia adagi sida aikoi gi Azerbaijan hairo sigi me amchinje including hojiki matam dai koina kari hai tare Ukraine kan haise Ukraine gi part phoba Ukraine gi saruk khara phoba Ottoman Empire gi makhada yamna sauna do maina exist toromba empire amakhak ado to sida map aikoina amuka keno tore ado sigi sida aikoina square gi keno da red ki keno da uri se sina hoji ikoi gi leiriba Turkey ni koina modern Turkey ni koina hairiba keno se sikhatta ngai ram ne to sing ji loina masa gi kari haitare independent phangba natraga na matam du da first world war gi matam da tongan lothokhiba moi gi mandated territories and lothokhiba khotkhiba adugi matang du ni koina sida keno to dorsi adu kamaina mende id league of separatity na aikoi gi kari haitare Ottoman Empire se kamaina thubai ge haibadugi matang do aikoi makhata bada muka kenu tawrasi khanasi sigisida muka aikoi na map sida aikoi na khanjin baya basi kari no hai matam da sina hojik leiriba aikoi gi Turkey harisi ki kenu ni ai hojik hai ke 1923 da haibadi Ottoman Empire harisa sigi kenu se Lausanne Treaty gi 1923 adugi da aikoi gi modern Turkey ni koi hojik hari ba posse semani modern Turkey ni koi hari se to sida Republic of Turkey ni koi hari ba posse ni sigi sida kamai to gen hai matam da French Syria hojik Syria hari ba keno sing se si loina matam amada Ottoman Empire gi territory area naktani hojik mamang do chiba do maina adu sida kamai to gen hai ka da British Palestine ka hari se British ki makhada thamkiba haibadi mandated territory budi oiba adu British na lawkiba sigisu French Syria hairisa aikoi gi mandated territory budi oiba France di lawba France na rule tawba adu ni da hairisa sumaina Greece adagi Italy sumaina hoi sinje tongan na aikoi gi Ottoman Empire gi territory meam jinse lawshin giba aikoi na atopa right side ki ye thangbagi nakan gi map se dai aikoi na muka ure madudi karino hai matam da sigi aikoi gi sida aikoi gi stripe ki keno da ulliba keno sing se si aikoi gi hojiki kari Turkey ne aikoi hariba lamdugi map ni hariba keno sida comment to gen han kan da to sida Istanbul kan aikoi gi hariba yamna maru oi important oi city ga se si matam amada comment to gen han kan da masi international control da tharami habidi Turkey gi makha da leiramde adagi aikoi gi sida na isoi gi green color gi asangpa machu gi stripe ki keno da ulli se masi Italy gi makhada aikoi gi keno tawrami adumaina red ki keno da sida stripe ta ulliba keno sing se sigisi keno da agidi haidi kan hatara Britain gi makhada leirambi adumaina aikoi gi nangi blue gi keno da aikoi gi stripe ta ulliba sina France ki da sida aikoi gi Sivas kan aikoi gi hariba area sing se na France ki makhada sumaina leirambi adumaina keno tawraga keno si Ottoman Empire gi territory sing se amana amaga aikoi gi yenthoknaraga Ottoman Empire se thugai ba koiki adu sida ikoina interesting oi pora mati kari no hamatam da 18th century horpa panja sida in Ottoman Empire gi problem se tapna ikoi gi hora amni kari no Ottoman Empire gi problem se matam da internal aspects haiba maga external aspects haiba maga ikoina sida nei na bi internal aspect ta ikoina kari no nei na gadori se external aspect ta kari no nei na gadori se haiba se ikoina makha da tapna kan tawsi adu internal aspect ta karam na tawgen haiba matam da 19th century ni Europe matam da haibadi magi Ottoman Empire gi khalifa haidi magi sultan se sigi se magi kwaidagi yamna pikpa kwaidagi keno oiba haidi powerless oiba mi makam haidi sultan oirami ma se khalifa ni koi haidi se hojiki keno sida kari kino sigi se haib matam da territory jing se tapna koi gi kare Ottoman Empire gi makhada gi tapna atopa keno sing chena power sin jina tam lauthokhiba aduda lauthokhiba matam jida Ottoman Empire na resist to ngam da haibadi madugi against the
war gumba kari gumba du da XYZ ตงngam tam no maram waraga without any resistance aikogi next taw kiba su yawi adu makhatar ko dai koina khanagani sigi sida kari no hai matam da Khalifa within the empire was minimal and koina hai 19th century da Khalifa ki power se yamna pi ni koi hai kari no hai matam da North Africa se Ottoman Empire ki makhada leram da gi tap na singmang khaba pon 19th century Europe matam da aikoina khanjin beya politically no hai matam da sida Egypt ani koina hai se 1882 da gi British ki protectorate makhada lai khaba kenone aduna British ki protectorate lai khabnina Egypt and Syria in Harisa sina ngi Ottoman Empire ki mage authority mage power se koi yadraba mage against ta idi Ottoman Empire ki against thabak tawraba area ne bisi ki no sin se adagi somda Arab Peninsula and koi sida hojik Makkah Medina ka ni koi sida map ta mamagi map ta koi na theng na kim se si Wahhabis kamuna boisi dominate tawra Wahhabis na koi ki rule tawra lairaba mafam ne aduna European regions ta laiba habdi Southeast European dai koi gi Albania Bulgaria Serbia koi gi tongan ba sigi keno sikche haidi Balkan country ni koi ne kaunam se sigi si masagi autonomy declare taw jarabne adumaina koi gi internally problem lairapodagi external da muga karamena taw ne hai matam da Russia and Austria Hungary haiba country ani se sigi siga Ottoman Empire ga toina koi gi lan Tengrami land si Tengram sin maram waraga Ottoman Empire gi magi resources military strength adu dana yamna weak wera pagi macha ama koi gi oi aduga war si tamna sigi war sin che namana Ottoman Empire na mai thi gi manak tani aduna maram waraga territory sin che mai thi ro matum territory sin che Ottoman Empire da gi tamna lau khiba 20th century ni Europe matam da Ottoman Empire si koi gi treaties myamam sign tawnaraga madugi treaties singchina maram waraga koi kare hatare koi gi Ottoman Empire gi magi territory natragana magi koi gi peaceful lairiba kenosida atopa power sing European power sing tabna koi gi Ottoman Empire gi kenosida policy program law and order sida koi tabna koi ye khai thikai ba sumai tabna hore koi gi kenosida 20th century sida kenosi ado hairiba kenose example loina koi sida keno tawre 1878 da Congress of Berlin ni koi na maphammi ni koi na causes of First World War gi matang dai koi si gi matang da su hai kre Bismarck na chair tawra phammi na hai batuni hairiba Congress of Berlin cha sigi sida Balkan states ni koi na khangari ba sigi Bulgaria Serbia Montenegro Romania ka ni koi hairiba kenu sing cha Austrian protection gi makhada Austria Hungary gi makhada thamkre protection gi makhada but Ottoman sovereignty di oiba moi sinje Ottoman sovereignty ni hariba Balkan state sinche adubu Ottoman kari hatare Austria Hungary gi makhada di control di leiramme aduna Austria Hungary na koi gi kara hatare Bosnia and Herzegovina sa sigi sisu control tawnaba piramme sigi 1878 ki Congress of Berlin na hariba kainu gi territory sigi Balkan territory sinche Bosnia Herzegovina kaini koi hari sinche sigi se 1908 sila kumatamda sigi Austria Hungary na direct annexation tawramme without any resistance habdi annexation tawmatamda Ottoman Empire dagi karima phau reaction lamde karamta war lang adu da somna magi wari leramde adu maina tawraga Britain nasu Cyprus se ne kono hujik leiriba European country se sigi se moi Britain gi makhada kai thama ami aduga koi gi Russia da su Ottoman territory Ottoman gi lam gi saruk anayam na koi gi Russia na koi gi lan si chokna ro matungda Ottoman na lokshin ki adugi war sing do kari no haibdo koi na makhada mum nei na kari 20th century Europe matam da na Ottoman Empire harisa sick man of Europe in a koi kari gi no sick man of Europe in harisa haimatam da internationally yamna weak oi haide hojiki annexation adu da war lang torok matam da Ottoman Empire theng abogam de aduga mayamna isolate oirambi haide magi French adu da thodokna magi allies leramde adugi keno 1908 Europe matam da revolution in the empire haide Ottoman Empire gi manung da revolution na matawra ambi haide against the
ngasai khalifa hari dogi matang da sigi se aduna to makhoi mai pa ami aduna young thugs hari se sigi kambu sina akoi gi rule torok aduna sigi rule torok pata jasi lauraga Italy na Tripolitania hojiki matam da Libya hari se si Italy na lotion gre aduga Dodecanese ani koi hari ba sigi se Aegean Sea koi gi kenu da lai se sigi si Ottoman Empire gi makha da lai ramba sigi territory me am singje sigi seas ya island Dodecanese hari ba island ka se sigi si Italy na lotion gre 1911 adu maina kenu tawringa lai gi ta ja sida Ottoman Empire ga Russia ga Balkan War sene koi gi ani war ani theng nei masigi war sina Ottoman Empire se pura koi gi pura thugai bagi habdi Ottoman Empire se kai ra bagi stage da koi gi pura ambi ham war first Balkan War hai se October 1912 takina May 1913 phauba soknaba war ni masigi war sida sigi koi gi kaino sing se area se to Crete and koi hari se koi gi kaino koi gi island gi area mani si Bulgaria Serbia Greece hari ba kaino sing sida masigi kaino se kare hatare nangi kaino torami and sing is the inauno ba Europe ta Albania ko ba state amasu sing sida semami si me am je Ottoman Empire gi matam madaloina Ottoman Empire gi territory na to bani the second Balkan War June 1913 tagina August 1913 phauba sokna war amani basigi war sida Ottoman Empire gi habidi saruk manga thopagi mari gi territory se sida mange aduga saruk ohum thopagi saruk ani gi population haidi matam du Ottoman population se sigi second Balkan War da mange haibagi atadi chara pa Ottoman Empire se magi empire se losil le haibani sigi da 4 5 haidi saruk manga thopagi mari territory mangak paka hari se koi gi achauba mangba mani adum maina tawraga lai ta jasida tamai taw gen hai kanda Europe ki matam dugi major powers hai tare Britain France Germany koi Russia sing dina tonga na boi masa gi manungda kare hai tare aya ya naraga Ottoman Empire si chugai na ba aduga makoi Ottoman Empire gi territory sikche amada yen thokna bagi koi gi kuchin thorang plan silam ado hai riba plan se sigi European country me am ki design hoji ki tawri ba plan me am to adu ki do thugai na bagi tamak tani Ottoman Empire na first world war da koi gi Germany ki side ta war yaura is adu na lam draga di Ottoman Empire kai su war yaura am da su yai amarom ta adu hai riba kenu se adu na war yaura ini sigi maram si hoji ki hai riba me am se sigi exact kenu duni adu na 29 October 1914 da Ottoman Empire na Russia gi koi gi sigi Black Sea hari ba koi gi Odessa hari ba mafam sigi Black Sea port hari sidan Ottoman Navy na koi gi bomb tha tharaga war se ye join to ba hore adu gi matung da di war se adu maina kenu tora matung da di kar mai to gen hang na sai gi ngi allied power triple intent ni koi hari do adu no Ottoman Empire da muka war au thore adu gi kenu adu maina adu na sida atopa yam important oi report amana karino hai matam 1915 da Battle of Gallipoli hari se kenu to nei la war sigi se yam nei turning point amani Ottoman Empire gi kenu da Gallipoli ni koi gi hari se sigi sida koi na kenu to ri ba mafam sigi sta star mark ki type ta red na koi gi uliba area sibuni sida koi na Gallipoli ni hari se Ottoman Empire gi kenu se sida yellow gi kenu da lei ba area sing se sigi Ottoman Empire gi kenu ni sigi se adu sigi kenu sina koi na kenu to ri se kamai na taw gen hai matam da sigi Gallipoli gi koi gi war sida British and Allies na Gallipoli gi hoji ki hari ba war se magi kenu sing jiga Ottoman Empire ga war si soknei adubu Ottoman Empire gi magi army sing jina masigi kenu se adu ki matik yam na koi gi resist taw na ba hai di hatta thokina ba sigi sta nu mena sokna ba yam na sawa war amani aduna Asia Minor koi gi Anatolia ni koi hari ba Azerbaijan ade Mesopotamia hoji ki matam na Iraq ni koi hari ba Syria Palestine and the Dardanelles hari ba me am sing che si loina koi gi Ottoman Empire ga sigi mafam sing chida war sokna mi tongan ba force sing jega Dardanelles kan hari si dai koi yauri kenu sing chi sigi war sing che
kaya hatare nangi Ottoman Empire ga Allies power singa war mafam sida sokna rami aduna karam ito gen hangkan da 1916 Europe matam da Ottoman Empire se sigi war se asuk yam no mafam da sokna war se Ottoman Empire na war do makhata na chathana bagi monda magi kare hatare sakti ileramde id army sing masing siba masing hajilla ami obviously nagi resources tamna resources laisila amde aduga sida yam important oi pot amana karino haimatam da Islamic solidarity haiba adugi pot se fail oiram haibidi aikoina war fight tawri se aikoi kar hatare nagi Christian Europe ki against ani aduna Islamic country Islam haiba pot puna magse aikoi gi loina kari hatare Ottoman Empire support to with abani haibagi matam dugi Ottoman Empire gi khalifa dona aikoi ke no to se appeal to pot se masi pot se fail oiram haidi Ottoman Empire support to ram trigu gi maram ji kari no ha matam da sigi sida McMahon and Hussein hari se matam dugi Mecca gi ruler ni aikoi gi sigi Arab ni masa se adu sigi Arab masa se Hussein hari nupa se ga sisina British matam dugi British Prime Minister ni CC Nupasiga matam doda aikoi correspondence haidi number of letters moy ni marak exchange tawrami haidi be exchange tawbusina maram oraga kari hatare nagi British na Britain na matam doda nagi Hussein sigi Makkah gi ruler sida kari haiga matam da nakoi gi oiba Arab state ama aikoi na pigani aduna aikoi da haidi Britain da war se no support taw against id Ottoman Empire gi mathakta nohoi revolution to haibna chimagi thajaba pirami aduna maram oraga kare haitare nagi sigi Islamic solidarity ni koi haiba pose masi fail oina ngai bacha mo ki haibidi Arab kambu jinje Ottoman Empire gi mathakta lan yam kanna matam tu da war horami aduna koi kare haitare 1916 year matam da sigi Hussein McMahon ki correspondence ki matung ina 1916 year matam da Ottoman Empire na Makkah hari se control to ram do mangkiram ai di Ottoman Empire ki Makkah da 1916 da di Makkah hari se laitre di Makkah gi tongan ba magi ruler Hussein hari se laitre hojikti Ottoman Makkah do da ni koi hari se sigi later magi successors kamguna hojik Saudi Arabia ni koi hari na kanu to ri aduna intense intan haibidi allies kambudo aduna aikogi hojiki kare hatare allies isi lachenge da triple intan kambuna Ottoman Empire se tongan na aikogi partition to na ngai tongan na khaidok na bagi damak ta mohoi proposal thamnaram matam gi matungina adugi proposal sindugi marakta khwaidagi ahan badi kari no Istanbul agreement chena sign down rami March April 1915 da sigi sida kari ene ya nagi hematam da Russia se sigi sida Istanbul hai se Russia da piba hai ba ya rami Russia da Istanbul kaltanate Dardanelles Strait azikina sigi area da leiba magi keno do adugi keno su Russia da piba ai sigi ya rami France na karam ito ganahan ka da nangi magi influence magi kari hatare magi power se Syria and Cilicia hai ba area sida magi influence thamba sigi poche ya rami besides because agreement ai koi no January 3rd 1916 da ya rami sigi agreement sigi matungi na kari to ge hamatab da France ki area France ki influence hai koi kar hatare magi sida Syria ado da ni Cilicia ga ni koi hari se sigi sida ki magi influence kadai ko bal lake hamatab da hojiki matab da koi Iraq in hari sigi city Mosul hari ba pham ja sifoba koi ki France ki influence yorami adogi matung da 26 April 1915 da London agreement ina sign to narami London agreement da kariyana yanagi hematab da zagi Dodikanis kaini koi hariba koi Asia Minor zagi Anatolia gi mafam koi sigi kaino sing se Italy da piba ni yanami Italy na control to wa ni adogi matung da April 1917 da atoba treaty ama muka agreement ama yanarami Saint de Maureen haiba sigi treaty sena kare haitare Anatolia gi last aikogi part ama keno da Italy da piba yanarami including Izmir and kare haitare magi Izmir gi akoi bada north side ta leiba magi akoi area kharasu Italy da piba ina aikogi si yanarami adubu asumaina keno tawra matung da karam ito ginahan ka 1917 da Russian Revolution thoe
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1917 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ Turkish Resistance Movement ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ Turkish ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ Turkish Nationalist Movement ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ Russian Revolution ꯑꯃꯗꯅ ꯁꯣꯝꯗꯅ Turkish Resistance Movement ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯔꯦ 1917 ꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ interesting ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ Gallipoli ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯃꯦꯁꯣꯄꯣꯇꯥꯃꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯦꯁꯣꯄꯣꯇꯥꯃꯤꯌꯥ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ mandated territory League of Nations-ꯀꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔ of influence ꯃꯦꯁꯣꯄꯣꯇꯥꯃꯤꯌꯥꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯥꯒꯗꯥꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯐꯥ ꯑꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯣꯄꯣꯇꯥꯃꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯔꯥꯛꯀꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯅꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯕꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨꯁꯦꯟ ꯃꯦꯛꯃꯣꯍꯟ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯁ ꯀꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯑꯔꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 1917 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯜꯐꯣꯔ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯕꯥꯜꯐꯣꯔ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯜꯐꯣꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖ꯭ꯌꯨ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯣꯔꯗ ꯔꯣꯊꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯕꯥꯜꯐꯣꯔ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯕꯥꯜꯐꯣꯔ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯋꯥꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ 14 ꯃꯦ 1948 ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯣ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ 1917ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ 1917 ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯦꯝꯃꯦ 1918 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯄꯋꯥꯔꯗ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇꯥꯟꯇꯤꯅꯣꯄꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯔꯁꯦꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯥꯏꯅꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯤꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ
ko magi haidi adugi kano solution ayan rami sigi area tripartite agreement gi area da influence to ba extensive spheres kani koi gi influence ni koi hai se si Ottoman Empire de location ki territory me am duni ko hai se adugi matung da Kemal Atatürk anai koi matam dugi Mustafa Kemal Atatürk ina ngasai gi koi Turkish resistance movement or Turkish nationalism hai dugi matang da koi gi yamna mamit leiba nupa makhak matam duda koi gi thoga ami hai ba nupa se asi sinai koi gi Ottoman Empire gi magi leirambiba territories maruaina nagi Constantinople gumba Istanbul ga sumba yamna maruaiba cities haidi heartland haita sigi keno sing se tongan na amaga moi sen yena thokpa se masigi mayokta mana kare haitare movement ama tokhalami aduga mana secular republic ama ekoi establish tawi 1923 da adugi 1923 da establish tawr matuk da Mustafa Kemal Atatürk hariba pasina sai go Ottoman Empire gi makha da leiram bai koi khalifa hariba harise 1924 da adugi potse pura man muthat khre ko adugi matuk da di Turkish se secular republic country hoje leiba Turkey ni koi khangdari se secular republic ni adugi matuk da last part of lecture se kari no hai matam the impact of the war impact of war se ekoi na sida makhal ani thokna nei na gani amana impact on Europe and ani subana impact on the world ko han bagi impact on Europe se sigi sida kare Europe tak war sina han bada kari proke hai matam the Europe ki economic power se adukimatik yamna kare hai tare weak ko helami yamna son thalami adugi matung da gidi war si matung da di Europe ta political crisis ama sauna ekoi thoalami adu tanatana ka amuka Europe se ekoi colonial peoples haida re India gumba gi Indian matam da Britain gi makha da lai ni India se India gumba gi mamang da colonial countries sigi magi precis mangam koi thajab leram de kari gi noi matam da war si dai koi mateng pangu war si loi ba gai koi no koi da independence pi ga ni adu ni ada ni ka ni koi gi moi na thajab pi ra ga war mateng pangan ki bu sing do war oi matum da independent country ti kanai da Europe ta khatta piram ni atop country sing da independent am ho piram de adu na maram oi ra ga moi gi precis ai tare adu gi pochin che mangam adu ga koi gi Europe ki matam du ki sources of economy makoi gi economy gi source oi ise kadai da gi no hai matam da nangi colonies lai riba different colonies lai riba me am ching si dai ne adu hai riba colonies sing se six da gi lak ba resources me am ching je war se no maram oi ra pura cut off meram me adu na mohoi da resources supply to pangam de for example sida Britain ki 25% ekoi gi have the war haudri mamang da invest taw thiba paisa gi 25% sa sigi se mangram France ki adumaina chorak pa ekoi gi 34% gi chang da ekoi gi sigi se adumaina mangim Germany gi so ekoi gi war se haudri da bingon da paisa ekoi gi puhallam do ekoi gi Germany se war loira amatuk di ke dore mana paisa oina ekoi gi puba country amoi samna ekoi creditor to debtor right na hai se ai di miwon da ingon da gi paisa pu ne koi gi paisa puhallam do man oi da paisa pu ba we re sugi keno se aduna impact of Europe tai koi gi atopa kai amana Wilson's 14 points adugi potse sigi da chat na ba hawi adugi matung da haidi Wilson's 14 points chat na ba hawi have the koi League of Nations chado da establish to duni koi no mag da keno to gre adu da 1917 da Bolshevik revolution Russian revolution haiba potto ma sigi da kai hatare thoki hairiba Russian revolution or Bolshevik revolution hairisa sigi Marxist Leninist ki philosophy da base tawraga lakpa poni masi matam dugi magi Europe ta koi gi ekta war tawringai manungda war dugi chauba impact amani masigi kenu se aduna koi gi Europe ki world order se pam jaga khuding maktagi side khuding maktagi magi attack tawsila ami habdi Europe ki world order chora pam mang ngai gi macha ka moira sidi yam interesting oi pot amana kari no ha matam da Europe koi gi dupi sing je matam ba da koi gi right to vote haide voting rights and dupi sing joy tawram de phangam de adu hariba first world war gi matung da dupi sing da vote tha thaba ya bagi kenu se sigi si piram rights for example Britain koi na UK ka ni koi hari se Britain 1921 da
ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯚꯣꯠ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯁꯤꯄꯦꯁꯟ ꯖꯣꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯜꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯁꯤꯅꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯤꯡꯗꯝꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯦꯕꯁꯕꯔg ꯏꯝꯄꯥꯌꯔ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯍꯪꯒꯦꯔꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥꯔꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄꯤꯄꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯁꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ USA ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯃꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔ ꯋꯥꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯦꯃꯦꯁꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇꯒꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯅ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 1917ꯗ ꯕꯣꯜꯁꯦꯚꯤꯛ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯦꯅꯤꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯍꯧꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ independent country nangi ekhoi Asia da African countries in the independent bi khidaba taragasu war sina kari haitare ekhoi makhoi gi independent movement haitare freedom movement in Asia Africa da yamna chang henna makhoi gi intensity aduki matik yamna henjilla alam habdi freedom ekhoi gi phangning bagi independence phangning bagi movement aduki matik yamna kanchela ami aduna ekhoi gi aroi bada ekhoi na keno tawrise sigi war sena maram oiraga ekhoi gi nangi Europe hariba country ekhoi country continent se sigi potse yamna magi sakti se yamna hanthal nangi maja mu oirami tawtabu Soviet Union hariba country sidi adudagi world war gi matungda aduki matik yamna powerful oiba country ama oiraklami aduna sida ekhoi na ngasi tawhriba lecture sida ekhoi na charapa ma causes of first world war gi matang da ekhoi na nainakhi matamda ekhoi na nainakriba kenosing se first world war se gi matungda aidi treaties karam treaties sign tawki treaties manga sign tawki habna chingba the treaties sing do kana na sign tawna khibno kwaidagi important oiba treaties of Versailles Treaty of Versailles ani khoi haiba treaty sign tawna khiba treaties of Versailles na Germany da kari mohoi gi kar haitare terms and conditions thamba haibna chingba gi matang aikoina naina khre adugi matung da ekhoi gi dissolutions of the Ottoman Empire and ekhoi yamna powerful oiba empire am matam amada leirambadu kamaina thugai khige haibana chimbagi karamaina magi tari singche amaga yenthoknai haibana chimbagi ekhoi gi matang da ekhoi khanna khre adugi matung da impact of first world war haibagi matang da ekhoi na point ani thokna nainare ahanbada impact on Europe haiba ma impact on the world haiba ma ekhoi na nainare si pawa ekhoi na nainari bisida ekhoi gi karigumba gyan ta daba doubt leiba khotpa keno tau taragadi question hangba yagani